Goedenavond, dames en heren. Breaking news. Ik heb van Sabi, Damian Wamboy Jabi, lobby, salatifu alasama. Maar Libi sama lobby so famille Libi. Santo kiang ala de man van mij vele futaki de fight me te de verdak me voor moord. Dami drugs verslaaf. Alla so to sani de potigi mi taki de verdak me. We no the breaking news. Santo ki disi ana verdak mo. Ukam umak sabi sa ana mak sabi. Si paliwini brokopondo kaikon Wanika Kroninga Nikeri Marawena Paramaribo alla sefu sanang taki Santoki a president fu sanang teke a belaste money gi Pan Amerika wan privé bedrijf aan de setting nyamoni no de fire no hetre anya koneni meke false resu vals pampila, vals cijfer, alles aan de vals. A sefi trap die chromosuto, be waka die de takia waka, de soto chromosuto, na sefi trap de santo ki waka no de, anyan 300 miljoenen. Sana money voor sanang, storgo na die verschillende rekening, privé rekening, aan de man nyamia money. Next, lancha sabi ma toli lekino no fire, unaki a video ya panya. En deze ma die be feno an piki woko, ala teken bofukte amaya ala so tu sanya idwa be teke po afei takia sama mak teke woko mone, wa mak poti sama woko no de. We meke gwanya sel an a teken bofukte. Da parlementariër fu abab di wani dai opo you finga tapu takia sanya ma doing. Yana ifika tapu fu tego mi tegi so. Mi bodo tek wan shoot neti santo ki nyamoni ya balaste money fu sanang a president nyame dara mai fe overal is komal eke hangmat na piki monya inya fa konde ya frauder.